Kigali mu budasa bwo kwakira amarushanwa akomeye ku isi. Uyu munsi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2025 hari hateganyijwe USI World Championship. Iri ni irushanwa ry'amagare ku isi. Kuvaho mu mihanda hose habereye irushanwa, by'umwihariko kuri BK Arena, ukihagera wahasanganwaga n'impundu, akanyamuneza mu birango bya USI n'amabara agize idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Mu ngeri zose z'abantu, ingimbi, abangavu, abana, abasaza n'abakecuru, abagore n'abagabo bose bari bahari. Mu mbyino, indirimbo n'ibirango bigaragaza umuco w'igihugu cy'u Rwanda wabisanganirwaga nabyo. Uyu munsi byari ibirori gusa. Kanda subscribe ku Isi y'Ubumenyi, tujye tubana buri munsi. Ubwa mbere tuvuze kuri USI World Championship nyuma yo kuvuga amateka yaryo mu bihe byashize, ariko reka uyu munsi tubabwire kuri bimwe bitangaje muri rino rushanwa ushobora no kwibeshyaho. USI World Championship, irushanwa rikomeye ku isi yose mu magare. Iri niryo rushanwa rya mbere ribereye hanze y'umugabane w'i Burayi, akaba ari n'ubwa mbere ribereye muri Afurika, rikabera mu gihugu cy'imisozi igihumbi, mu Rwanda rwa Gasabo. Iri ni irushanwa rimaze gukinirwa mu bihugu 23. Uyu munsi u Rwanda narwo rwiyongeyemo kwandika amateka ko rwakiriye iri rushanwa. Ikindi kintu ushobora kwibeshyaho kuri USI World Championship, ushobora kwibeshya ko ari irushanwa rya vuba kandi rije vuba muri iyi myaka. Oya, siko bimeze, kuko ishyirahamwe ry'uyu mukino y'amagare niryo ryashinzwe mbere y'ishyirahamwe ry'umukino w'umupira w'amaguru FIFA, aho ryashinzwe mu mwaka w'1900, naho FIFA ishingwa mu mwaka w'1994. Nyuma gato y'imyaka 4, US World Championship iyi yashingiye mu Bufaransa i Paris, ndetse na FIFA akaba ariho yashingiwe. USI World Championship yakomeje kujya yagukira mu bihugu byinshi. Ubu ngubu ikaba yatangiye no kugikinirwa muri Afurika. Ikindi kintu gitangaje mu isiganwa ry'amagare nuko bakubwiye ko amasiganwa yose abakinnyi bagomba kuba bafite amagare yoroshye ndetse afite ibiro bikeya, ariko USI yo yasizeho ibipimo ntarengwa bitagomba kujya munsi ku igare rigomba gukoreshwa muri iri rushanwa, aho igare ritagomba kujya munsi y'ibiro 6 n'amagarama 800. Ibi bikorwa ku mpamvu zo kugira ngo abasiganwe bakoresheje imbaraga z'umubiri wabo, apana koroherezwa n'ibikoresho bakoresha. Nubwo aya magare abaho ndetse inganda zishoboye gukora amagare ahenze kandi anafite ibiro bikeya, ariko USI World Championship ibigenzura buri munsi w'irushanwa uko rigiye kuba, kugira ngo abitabira irushanwa batajya munsi y'amategeko y'ibipimo byagenwe kugira ngo igare rigende neza. USI World Championship nk'isiganwa rikomeye ku isi yose mu magare nyuma ya Tour de France, aho iheruka kuba mu mwaka w'2023 yakurikiwe n'abarenga biliyoni 3 na miliyoni 500. Iri ni irushanwa rikomeye cyane rigomba gusiga amateka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Afurika. Mu ishoramari ry'iki gihugu, mu bacuruzi bari imbere mu bihugu bagomba gufatirana aya mahirwe kugira ngo bazacuruze cyane, ndetse sosiyete z'ishoramari ziturutse ku migabane itandukanye zikareba isura y'igihugu cy'u Rwanda. Aha nireba isura y'igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda ruzakomeza gutera imbere, kwakira byinshi, abashoramari benshi rugumye gutera imbere. Iri ni USI World Championship tukivuga. Nyuma yo kwakira rino siganwa, rino rushanwa rikomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika, rufite n'andi mahirwe yo kuzakira Formula 1, isiganwa ry'amamodoka rikomeye ku isi. Ibi biganiro biracyakurikiranwa n'abayobozi b'u Rwanda kugira ngo irushanwa rizabere mu Rwanda. U Rwanda ruramutse rubigezeho, rwaba rubaye urwa kabiri rwakiriye iri rushanwa nyuma ya Afurika y'Epfo iheruka kurwakira mu bihugu bya Afurika byarwakiriye. Ikintu cya gatandatu gitangaje muri USI World Championship nuko buri witabiriye irushanwa atagomba kwambara isogisi rigera mu ivi, ahubwo agomba kwambara isogisi rigera muri 1/2 cy'ukuguru uvuye mu ivi ndetse n'ikirenge. Umva uko babisobanura. Ngiyo umuntu ari ku igare afite umuvuduko mwinshi ndetse ari no kunyonga, aba ari gukoresha imbaraga nyinshi, ariko anahangana n'umuyaga. Ukagumya guhangana n'umuyaga anakoresha amaguru ari kunyonga, burumvikana yari kunyonga yambaye isogisi rinini, umuyaga ukamugeraho, isogisi rigabanya umuyaga, bityo nakoresha imbaraga z'umubiri zihagije
nk'uko bisabwa kugira ngo muri rino rushanwa habakoresha imbaraga z'umubiri. Ariko iyo nta sogisi yambaye rigera hejuru ku mavi, iyo umuyaga ubaye mwinshi, icyo abasabwa no gukoresha imbaraga nyinshi z'umubiri kugira ngo abashe gukontorora igare ndetse agumane n'umuvuduko warariho. Ibi bikorwa kugira ngo hatangwe amahirwe angana kuri buri mukinnyi wese witabira iri rushanwa ndetse n'irushanwa rikomeze kuryoha. Mbere yo gukomeza n'ikintu cya karindwi gitangaje muri uyu mukino w'igare ku isi, tubibutse ko ari wo muyoboro wacu wa YouTube dukoresha mu kubagezaho ibiganiro nk'ibi. Nawe gira uruhare mu kudushyigikira ukanda subscribe. Nk'uko ari umukino ukomeye ku isi, bisabwa ngo twaba afite umuvuduko munini kandi uhambaye. Ibi biratangaje cyane ko umuvuduko ukoreshwa n'abakinnyi b'iri gare uba urenze umuvuduko wemewe mu gihugu cyacu cyose cy'u Rwanda, aho abakinnyi bakoresha umuvuduko wa kilometero 75 na kilometero 80 ku isaha, aho mu gihugu cy'u Rwanda hose bitemewe kurenza umuvuduko wa kilometero 60 ku isaha. Ikindi kintu cya munani ushobora kwibeshyaho muri USI World Championship nuko ushobora kwibeshya ko Ubufaransa ari bwo bwa mbere ku isi bitewe n'isiganwa rikomeye ryakira ndetse riganategurwa n'Ubufaransa, Tour de France. Ariko ibi siko bimeze, bitewe n'uko ku isi igihugu cya mbere ku isi ari Ububiligi, bugakurikirwa na Denmark nayo igakurikirwa n'Ubutaliyani, Ubutaliyani bugakurikirwa na Slovenia ari nayo ifite umukinnyi wa mbere ku isi ari we Tadej Pogacar, ndetse bigakurikirwa n'ubwami bw'Abongereza. Ubufaransa bugakurikiraho ku mwanya wa 6 n'amanota 1013 ndetse n'amanota 181. Ikindi kintu cya 9 kibanziriza icya nyuma gitangaje muri USI World Championship ni ibihembo bidashamaje bitangwa ugereranyije na Tour de France ndetse n'andi marushanwa akomeye ku isi, kuko uramutse urigereranyije n'umupira w'amaguru waba ukoze ikosa rikomeye cyane. Aha muri shampiyona y'igare hatangwa ibihumbi 8 ku muntu wabaye wa mbere, ndetse n'ibihumbi 4 ku muntu wabaye wa kabiri, ndetse n'ibihumbi 2 ku muntu wabaye wa gatatu. Naho amakipe 3 ya mbere yitwaye neza akagabana ibihumbi 15 by'amayero nayo ahabwa amafederasiyo y'ibihugu byabo. Ikipe yabaye ya mbere ifata ibihumbi 7500 by'amayero, iya kabiri igafata ibihumbi 3500 by'amayero, ndetse yabaye ya gatatu igafata ibihumbi 2500 by'amayero. Ubundi se k'ibihembo bitangwa muri shampiyona y'isi bidashamaje, kuki abakinnyi bagitabira ari benshi? Ibi birahita bitwinjiza neza mu kintu cya 10 gitangaje muri irushanwa ry'amagare. Ikintu cya 10 nuko buri mukinnyi watwaye irushanwa, yaba mu byiciro byombi by'abagabo, abagore, ingimbi n'abangavu ndetse n'abatarengeje imyaka 23, buri wese watwaye irushanwa ahabwa umwenda ugizwe n'amabara y'umukororombya wa Rainbow Jersey usobanura ubumwe no guhuza kw'abatuye isi, nk'uko ibirango by'umupira wa Olympique bibigaragaza. Ibi bivuze ko uwatwaye irushanwa aba afite umwenda ukomeye uhenze yambara mu gihe cyose cy'umwaka mu yandi masiganwa yose asigaye. Ibi bimugira umukinnyi wa mbere ukomeye ku isi ndetse unahambaye. Ibi bikamuha amahirwe akomeye yo gukinira ikipe ikomeye cyane ku isi, bikamufasha ndetse no kwamamaza mu gihe yaba ari gukina igare, ndetse n'igihe cyose yaba arekeye gukina igare. Bimugira icyamamare ndetse n'ikirangirire ku buryo bishobora no kumuhindurira ubuzima bwe bwose, agakorera amafaranga atarigeze akorera mu gihe cyose yari ariho. Ibi bitanye ndetse bikanatandukana n'andi masiganwa yose abaho y'igare, ngaho muri Tour de France umuntu wabaye wa mbere yambika umwenda w'umuhondo, uyu akawambara mu gihe cy'irushanwa gusa, irushanwa ryarangira ntazongere kuwambara. Aha muri shampiyona y'isi bimugira uwa mbere ukomeye ku isi, ndetse umupira akajya wambara igihe cyose ari mu irushanwa mu gihe kingana n'umwaka wose. Bashimire Yibayita Isi y'Ubumenyi, bahaye ikaze nanone ku biganiro bindi nk'ibi. Wowe kora subscribe tujye tubana buri munsi.